Hello mundina namite ho si limna kahin nei kinun chule tu ni khu lamu nisim ku sangni le somni lenga din jong thusu chum ho Kuki time sa kun phun do na anei kitaw hiti Jani jinglam niden som lakhara ki patchun Sisipul district ZEO DPO Togon nein 1-day awareness program on curtailing drop out of students sangni le somni lenga kiti kinkun Sinot hol I biro da ananezvina Hicha hin principal educational administrator le nu le pate ho tamta aphovina Hichikin gun hi samagra siksa ZUCC pulnoya school hwa kun principal le headmaster ahilo le headmistress le educational administrator ho adinga ki gonga Janikin ke manna chun jamhutin sa DIOP schoolin akikhom school lam kai ho limna abolin awareness in atuble bidoi ho seipong na anezina Chuzovin resource person hat neugang ten akikhom ho hinga Gardening drop out of students sangni le somni nga ti thupi mangchan thu hil na anezina Hichia hin school drop out ho itivet suya ahi theijana su tup dingdan ho asezina Chule school drop out kiti hi jilkung ho le nu le pa hon pan iti la ahi theijana ven tup dingham ti ho zong asei phongun Alhang pia India gamsunga school drop out tamnaji pi pen ho chu ahi le child labor child marriage quality education la samji gender disparities le health issue ho Hichi school drop out su kim na dinga pan la ding dan ho le school muna infrastructure le facility chum ho sem hoiding quality education chi peding school ke vai bu na sunga community le nu le pa te hoin jong pan ala adiu gender equality ha ta chi peding chapang ho ta sa le lungel dam theina lam gel kho na peding chule child labor lu kiti ho atam thei penin a head chending uti ho head thei khachu India gamsung pumpia ivedle chapang school kailo tamta amjing jin sarkarin panna sata anala jingin chapang kumsom li noi langsi compulsory education pi teding ti new education policy sangni le somni chungchunin anabul padin Kumhlinglo chapang khat susia kingo pasal khat korin Monday ni khujun kumsomni sungsung kultang dingin tutan na anei khumin dangka sa nga zong aleu dingin tutan na anei khumuvina W Tonen Meilhei Judge of the Fast Track Special Code W Tonen Meilhei Judge of the Fast Track Special Code number 2 Manipulin misusipa chunga tutan na chu Monday nia anane Hichi tutan na chu section 6 of the Protection of Children from Sexual Offense Pokso ek sangni le somnani noya ki bola dan court officer hon chani chun thusu abolwina record in ata alangdung zuya misusipa huidrum amusana 53 chu police in achi sa marsin sim ko sangni le somlagi ra chu asu se nu pin nu in police a complain a file jowa ki mana amusana in achanu chu amai achopin chule a khura no mei chapang nu private pan hojong a khoi pi etia numei chapang nu pin nu in police a complain abol na chun akiji na huidrom amusana nungoi makha kai in Faris district a chenga ama numei chapang nu chu ama bedroom a achi sa mars nisim ko sangni le somlagi nilha lang nidan thum vela chu anasu si rahi akiti korean a case to ki seya hearing anei pet chun numei chapang nu chun ka kichipe na pasal pa chon ko do a kom dukan khana puilu na chizowa chu ama bedroom a puilu rahi tin asizin Hichia chu hunama su sida mi koma ka sei dole thading chana gi government in numei chapang ti chu victim nu chu victim compensation dinga dangka 4 lakhs api ding in jong thupi anezin ahi lo jong le ni som thum ka appropriate scheme khat pi din jong thupi anezin Jomi Chief Association ZCA in Achisa July nisim gubnia 37 Assam Rifle Hon Ginnei thong kiti pasal kha anavo vetin ngona annayovin hichithua hin demna tu phun ahin bolovin ZCA jan hi chun thusu abolovin 37 Assam Rifle Major Jadu Krishnan Khuga Battalion le ama sepe hoin civil dress a perovin khutle thi mangchain tangnom khwa ke pat kum somli le guma upa Ginnei thong chu anavo vi atiwina ZCA na seina chun Assam Rifle ho chun
kampau phalo zong anamangovin thading chan gain gi na zong anabolovin gin nei thong chu akisu kha gim nei ji hospital akipulut e zong atiwin a hi hichita bong Assam Rifle ho umchan hoilo chu human right to kitu lo a hin Assam Rifle ho dinga zong za charum ta a hi tin THUSOH chun assassin a hi hichithil so zowa zomi council panla na athu seila ding ki gong zong Assam Rifle ho ki holding nom lo a hi tin asayovin hitabong Assam Rifle ho umchan chun agam sungmi ho pule pa ki wai pu dan azalo naw avet sa a hi tin jasi THUSOH chun demna anizin a hi Assam Rifle hon agami pi ho azana diule India dan pi dungzuya achalo na diwa Ministry of Home Affairs le Defense langa lamkai hon Assam Rifle officer pa chunga disciplinary and criminal action ala diwa hi tin jong nge na anizovin hi Myanmar gamsung boizia Mizoram sunga galza mi aki Beijingin galza ma pang Chin National Defense Force CNDF ho mi thumle milham khatsu Myanmar akipat Mizoram Champai district sunga sai khumpaya alu tikut nawa teu vadung anapal nawin thina anato vetin thulu chum ki muchun asejin hi Vapai village young mio association ho THUSOH mi ho koma aseina wachun CNDF mi thum ho chu Saturday ni jana teu vadung apal nawa thi a hiovin Monday ni jingka chu thilung khat akimu do be tin asayovin hi Thulut gi mudanin CNDF ho chu Chin National Army CNA hon akemu ahin lo pharova Mizoram langa hungjam danin akisayovin hi Achisa July ni sim thuma ki pat CNDF le Chin National Army te ni ke ka ki kap tu na anake panin CNDF hon CNA to kitoukhom Chin Land Defense Force ho mi gin anamadu hi Hichithil so le thu na chun CNA hon Myanmar Ilia CNDF ho kem anhal ho hin Hichizawa chu CNDF ho Mizoram sunga jamlu ruvin akisejin hi Agam sung thu boiji chun Myanmar Chin stira kipat mi sang thumwal Mizoram Champai district a anazam lurovin mi sang thum ho chu zakho thara aki umsain mi zagir vel va phaile sai kumphaya aum vetin aki seji Myanmar Tilso chungsa nga Zoro Unification Organization Zoro infamo asa anathu aphongovin Chin state sunga thalchoi mizo ki loi khom chum ho ki ka kitha kimen achi le Zoro movement asu kha the hi atiwin agan na theya ki ho chamna bolding in nge na anizovin hi Manipur gamsung boina kun chamna umsa kinadin Ministry of Home Affairs in Jatenia kun CSO ho achum chumin ki ho pi na anachi la pin geldo theichu Kuki langa kun Kuki zo council Zomi council le Kuki Inpin ho cheng to ki ho khom na an neiun chule Meilhei langa kunin jong kiloi khom na chum ho to ki ho khom na an neiun tuchi ki ho khom na ban zomin ahung lung ding hapta le Kuki CSO le Meilhei kiloi khom na Kukomi force le amuko ho to jong ki ho khom na ahin nei ki diwa hi hichitok hi Manipula February ni simsom na thum sang ni le som ni lenga a President rule ahung umzawa kun CSO chum to Ministry of Home Affairs in ki ho na ahin chilha pinaw anga ve chan na ding jong ahung hitan chule alangkharin Ministry of Home Affairs in Kuki thingnoi SO ho to jong tok achilha pi jing na layo na hi chule tu le tu ami pi boina rehabilitation le resettlement chung chang jong hi a hi kiri na hi Meilhei le Kuki phaisung le thingla nga aum namun wachun ale ki theimong na diwam tiwa government in athu in izat seizong le akichi ima theinai pun hitol hon chun zatenin amani deichi timanjong Ministry of Home Affairs henga annei kilhonin hitol hon chun hitabong din munahi zatenia kun lamkai hon itabong ngeidan aneuwemti phun do na janha chun Notice Live News Channel Editor-in-Chief was being host on a ballin Meilhei le Kuki langa kun panelist nga ti chu Kuki langa kun pujang holun hokip Kuki Inpin Secretary Information Public City le Zomi Council kun vumson naw lagin pan analalanin chule Meilhei langa kun Kokomi Convener Khuraizam Athoba Force Consultative Member Puyam Rakesh le Frontier Manipur Editor-in-Chief Dhiren Sadokpam hon pan anlaw na hi Discussion akun Meilhei lang hon chamna adeisa adano le popular government agang theilama tundo ahi na ding le Governor pa malana adeisa lo naw he do the hin chule Kuki Inpin langa kun lamkai pun kicheh ta le hangsan tain Kuki nampin angai cha le idin munu phun do na annein
hi chu a hi le Meilhei to ai ti hi zong le kitoukhom lo ding a hi a hin iham tia Kuki te demand separate administration atuma ki vai hop na ding phat sa na a hin nei tiang lebo atuma ki vai hop na ding phat sa na a hin nei tiang le hi chi chung changa ki ho khom na kitoukhom ding a hi tin changmalin anaphongdoh in hi chun na sa ta in Meilhei lang ho analung hi mo sa thein chule min pha thei dang ho chu a hi le ko komi le Meilhei ki loi khom na dang hon ki vil tu the a he tai Kuki ho zong phai sunga welcome a he tai ati don bun a chun Meilhon anu pha du le ei thawa anu pha du le ki cham ding ki ti chu san the a hi lo dan sein Kuki ho nei le go thile lo zo si kila pi chai nunga phai sunga ipi a gobol diu ham tin do na zong an nei na hi Kuki nam pia dia kiloi khom na pi pe na ki nei Kuki Inpin mi pi sentiment hepuma hang santa nam pi adin pi ki pa om le in lungmun zong omin mabana zong hang santa nam pia de kal asun jing diu le nam pin full cooperation ipi diu hi ikitim na num pe no chu hi Milong holam kaina Tribal Youth Council Manipur kiti kiloi khom na ho chun jani khun Manipur Governor through in Indian President Hinglung Dingin Hill Areas Committee ki vai hop dan ho tha sim a hi na din memorandum khat an pilu do na hi THUSOH asaina achun achi sa kumsang khat zakku som sagilani jun nisim som ni khwa President Order Article 371C hin aki sim dung zui le ato ding lom atong tapun hiji chun hichi hi atha avel vet a hiya Manipula cheng Hill Tribal mi ho ngai chat bonga sim phat angai dan jong anamin phau na hi Phatsot pi Hill Area Committee in ato ding le abol dinga lom na to anabol lozin thinglangama akhan to na analung zo pun chule sumle pai din mun vai hom na le thani na jong a hiding bongin an chi lapui hiji chun Hill Area Committee chairman in heina ni hanlang lam kai tha le office staff ki tu bin koi hi hen khuti le kiloi khom nan a hi na ding bonga ma a hin la thei ding hi ati hiji chun achi saphara HSC ki vai hop na system chu su be hi hanlang president in tribal mi hogel kho na zalin kiloi khom na hi atha ben restructure hin bor han tin jong kiloi khom na chun memorandum a chun ta lang na an nei na hi achi sa November sang ni le som ne li kuma Jeribam muna Meilhei thi na tu ho chung chang NIN progress report la sagi wal achi la zowa jong imacha anapi lo layo chunga Manipur High Court in NIA hinga progress report a hin pi diu win head san anabolu na hi HKC Divisional Bench Chief Justice ke Somasekhar le Justice Ahanthim Bimor Singh petitioner Soram Tekendraji akun case ngai thla na anei zowa order hi ki su do danin a ki sei na hi chule aban hearing hi ahung lung ding July ni sim som ni li le ki ding hi gelo thei chu achi sa November ni sim som la khat sang ni le som ne lia chu chapang thum zauna Meilhei mi kum ho hi Borobeka Jeribam district muna merhel lo hon anatha wa hin hito kelhona chu chini khuma ma FIR register anaki bol pe hi alang khat in thina tu insung mi ten mi thera ki go na ni ho chunga thina chan go na pi a hi na diwin government hi nga nge na jong an neu na hi tu ni khwa dinga THUSOH LAHKHOM sum phon do na hin nei theu hi chan chu hi tan ti muntina THUSOH anangai jing nam mi te ho zo se sun tin chi bei chan tin mang pha